Hello guys! This is Waray in Japan. Char enter muna guys kasi tamad mag-edit, charot. So in addition guys, gusto ko talaga magala-gala during night time. At the same time guys, nag-check ako ng mga supermarket kung saan yung less. Kasi dito sa Japan, pag gabi na, start 5 ba or 4, I forgot. Basta something like gabi is medyo less na yung mga bilihin. So at the same time guys, ma-practice ko din yung pag-drive ko kasi bago pa ako nakapasa last October 2021. So I'm not really good in driving guys, but trying my best na mag-good. Kasi pahirap sa abroad guys, kunting mali mo lang, minus sa points or makamulta ka. Kasi by law dito guys, hindi by humble. Ganon yun dito guys. Kahit bongga pa yung sasakyan mo, pag mali ka talaga guys. Uhulihin ka talaga mga pulis guys. You know na. So na-comment muna tayo sa Pinas way guys, no? Kasi mahirap na guys. So ganon yun guys. Dito sa Japan, by law talaga sila guys. So sa part na yan guys is yan siya, yung malapit sa train. So dapat mag-stop ka talaga guys. Kasi pag hindi ka mag-stop, ay nako, dedo ka talaga guys. So ganun lang guys. Enjoy watching guys. And yes. Thank you sa support and everything. Thank you talaga guys. And stay motivated. Enjoy watching. So ito na guys ang ating last part. Pauwi na kami guys, o diba? So home na. Si Waffle guys, nasa likod lang yan siya guys. Pa-char-char lang siya guys, nawala siya. Pero andyan siya sa likod guys. Maya-maya guys, mag-show yan siya guys, yung mukha niya guys. Kasi bawal talaga iwan yan guys. Kasi may magagalit talaga si Waffle guys. Ay naku guys. Wait lang kayo guys kasi lalabas ang mukha niyan. Oh, yan! Waffle! Thank you guys! Minasan! Oyasu minasai! Arigatou gozaimasu! Mata ne! Arigatou! Mina! Oyasumi! Babu!